Sis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tufata kano kanya turamukanye na Ndea, turamukanye na wa mushitsi wa mutumire ibyo dukurikirana yibereye hariya mu ntara ya Ruyigi, ariko akavuga ati je ibikorwa byo muri Sis Hope Ministry TV Jemba ndi kandi bikurikirana yo twagira ubuntu turi kumwe mu gice cya mbere mwaramubonye no mu gice cya kabiri turi kumwe kandi kubera sanzwe ari umuririmbyi rero no munsi niwe ciye tuvuga tuti fata fora utuyobore kugira ngo tuce mu mwanya mwiza wo gutazira mwitejiva tukoramutsa. Ndabaramukije cyane. Yego meze neza. Ndashima Imana. Navyishi no kubaza mu gice cya kabiri nakwajije bitari biki ahubwo je mbona wogira ho katufundurira agaseke watuteguriye no munsi ariko kandi widondoye abadukurikiranye mu gice cya kabiri ko mu gice cya mbere arabashaka kuba batashoye kudukurikirana. Nitwa Nabose Jiva guturuka mu Ruyigi. Tugomba kwifatanya nawe mu guhimbaza Imana. Asante sana. Ndagomba ko dukurikirana tubane hamwe uzamukoze. Turashaka guhimbaza Imana yacu. Hallelujah. Tuvangwa kirishima yacu Mwana. Turagomba kuvuga ineza aho tuvuga ubukuru bwawe Mwana. Tuvangwa kirishima mu mutima wacu. Uri Imana ihambaye Mwana. Uri Imana bushobozi nawe usa nawe ntawubanye nawe. Turagomba guhimbaza Imana yacu tuvuga ubuntu bwa Imana.
Watu mwenye chapa na bao. Kaisa
turagomba gutanga Yesu yego anashimwe hejuru amashimwe menshi twagiye turagomba gutambira imana Hey, hey.
tudugisha ibiganza byawe Shimiye data. mana tudugisha ibiganza Shimiye byacu kubw'ibitangaza byawe. mana tudugisha ibiganza byacu Urakoze mwami kubw'umunezero nk'uyu. tudugisha ibiganza byacu Turashimye kubwa mwemu wawe yera mwami. ineza yawe Yo Yesu wangu we. Yo. aho irondora ineza yawe Thank you God. aho irondora ineza yawe twese ineza yawe aho irondora ineza yawe ineza yawe ririmba ineza yawe Ineza yawe. aho irondora ineza yawe Ineza yawe urukundo rwawe urukundo nawe rurondora kwibosha karamani rugorera ineza yawe yawe mami ntawo irondora oya mana ntawo irondora ineza yawe mana turirimbe twese ineza yawe ineza mana we shigwa hejuru mana oh ineza yawe mana ineza yawe irakomeye mwami mana ntawe ushobora ineza yawe kuyikomeye mana oh ineza yawe mana we mana we ndirimba ubuntu bwawe ubuntu bwawe ubuntu bwawe ntawo amashimwe si umwami wacu yesu kristo wa nazareti urakoze mana urakoze mana urakoze mbese urakoze urukundo rwawe ntawe bidondora ngo abishobore kubirangiza nino ndirimo tuje dusozera ku kino kiganiro cacu cuno munsi dushimire mwebwe mwadukurikiranye dushimire ariko kandi n'umutumire wacu Jiva turagushimiye cyane murakoze cyane byatunezereye kukwakira mu bwami bwa Transisop Ministry TV mu gice cya mbere baratubiye ko wasanze hameze neza mu gice cya kabiri wari kumwe n'abandi baririmbyi mutari mwabonanye mu gice cya mbere wavyakiriye gute ndanezerewe cyane ubundi bwo bye byantangaje maze gushika nkasanga n'abaririmbyi bakeye kandi harambona ari benshi cyane mu gice cya kabiri naho bose baciye baza turakorana ndabashimiye cyane Imana ibahezagire cyane amen nawe Imana iguhezagire wamenye gukorana n'ama worship team akomakomeye wanashima arimo abantu benshi byakoroheye gukoresha bano bake wasanze muri kino kibanza aba bake nasanze muri kino kibanza bambereye abikimazi twakoranye neza cyane kandi twakoranye asha
nabashimiye n'ukuri n'abanyamugisha Imana yamugisha amina. Twari dukumbuye kuba mu bihe nk'ibi, biragaragara ko waje hageze kuko ibihe byo guhimbaza no gutazira kugeza hakuya kabira nk'uko twaberuka kera abadada baza baseza gafondote ariko no musana yuko nakuya kabize tuguha ikaze n'undi munsi uzogaruke kugira ngo wongere kudutera iteka. Murakoze cyane nzoguma nagarutse kubatera iteka ndabatera iteka nanje ndagitera. Yego haleluya amina. Nuko ngiye nicashika ugasiga inzira amavuta kuko wagiye ntiyagarutse usubira hariya mu ntara ya Rugiyigi uze turamukirize korale musanze mukoramwe ibikorwa by'Imana ndetse n'ishengero n'umuryango kandi irabashikiriye nzobaramutse. Ego nuko dushimire mwebwe mwese madukurikiranye, dushimire na rono gwaruka ariko gwaruka Iva uri kumwe na Jiva wavyakiriye gute bonye undi mu myempano nkawe muhagararanye? Ndanezerewe cyane bidasanzwe cyane ko n'amazina yenda gusa. Ego kandi ngo umuntu wese yari kumwe n'umuhinga agira ica mwize ko negikiwize kuri Jiva. Arashoboye ndamwigiye ko byinshi nubwo ntobasha kubivuga. Nizera ko n'aba bagenzi banje bose babibonye. Eka twugende kwa Happy nawe wakiriye gute uno mushitsi wacu muri bino bihe byiza adushizemo byo guhimbaza no gutazira umwize kwiki nawe? Ibyo ndamwize ko ni byinshi nyene yaririmbye nyene turumva ko twashise mu mwemu koko umenga turi mu gikorane cyo kuri stade. Ego ndagushimiye. Merci beaucoup. Yuko Jiva imiryango irogoruye n'undi munsi tugwaye ikaze. Murakoze cyane kandi nzoguma naje hamaze kuba muhera cyane gose hamaze kuba muhera sinkira umushitsi namaze kwisanga. Ego n'ikindi gihe tuzongera dukorane. Ego cyane nkuko bwa mbere twakoranye n'ubwa kabiri twadusokorana. Ego n'ubwa gatatu tuzokorana cyane kuko nabakunze mufata n'ingoga mwakira n'ingoga kanatsinda banaberewe cyane. Yavuze y'ubwiza bw'Imana n'ukuri nta myako nta mikoshi Yesu yarayikonkomoye. Nuko reka tubashimire mwebwe mwese twateramanye kino kiganiro niho kirangiriye akaryoshe nigahora mwitama ariko akaryoshe naho kagiye murazeho kamano ni muri Tarasisi Hope Ministry TV tuze dusure duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha. Bye bye. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.